Dobrodošli u Senzaciju, emisija u kojoj uzmemo najbolji i najgore od interneta i onda... I dobijemo našu emisiju, krećemo! Warcraft the Movie dolazi u kina i svih 12 ljudi u Hrvatskoj je oduševljeno. We have no choice. We should attack with full force. Tako je, 4 njih snimilo ovaj filmić kao najavu. Nakon 20 godina čekanja za film, oni su se napokon makli iz svog kompjutera i uzeo je svoj čekić i svoj plašt za van, jer ima plašt za po kući i plašt za van. Znači, frajer čita Warcraft riječ, jedno 5 sekundi, on ovako piše veliko Warcraft i on je kao, ne znam. I onda ih je on dozvao, prijatelji, magovi i ovaj frajer koji ima mahune oko svog štapa. Mahuna boj, mahuna boj, mahuna boj. Ova cura je sa njima, tako da znam da je fake. Ova reklama je fake. Ova reklama je fake. Cura je preljepa i ona ni ne zna di je. Sad ja ne znam kako vama drugima koji ne znate što je Warcraft objasniti. Jel postoji neki YouTube tutorial gdje se objašnjava što je Warcraft? Ne. In 1994, Blizzard Entertainment released a game for computers called Warcraft: Orcs and Humans. I onda su oni ponosno otišli u kino. Vrijeme je da napadnemo City Center. I onda su ušli unutra i dobili batine od zaštitara. Jer ne možeš me tako ući u kino. Čekići tu, magija sa strane tu, ti sa mahunama, a ti prođi. Ti si tek debil, zašto ti mahunama? Da mi. Ovo je dobro, aj možeš ići. Ukoliko ona cura stvarno igra Warcraft i druži se s onim ljudima, vjerojatno će završiti ovako. Ovaj pas je super i ova baba nas je jednostavno oduševila. Ja volim te čudne stvari na internetu. Znaš, ono kad baba svira sa 6 pasa i televizija u pozadini i pas je kao... Pas je najluđi. Ti misliš da je baba luda? Pas je lud. Pas je svjestan di je. On je kao, oko mene je 7 paseva svira, znači ovo ne može biti normalno. Pripreme za ljeto su počele. Ja sad ovo nisam znao, ovo mi je cura otkrila. Dakle, contouring je nešto što je jako popularno na internetu. Prvo su žene počele konturirati svoje lice, pa vrat, pa prsa. I sad smo došli do toga da žene konturiraju cijela svoja tijela. Nisam ja neuvježbana, samo nemam šminku. I onda su se cure počele šminkat, na primjer ova jedna predivna dama koja ovako izgleda na početku i onda kad je srede na kraju izgleda... Šta je ovo? Ovo je... Znači, ne smiješ se ljubiti sa tom curom i kao, ajme, vidi pudera po meni. Užas, užas. Jesi ti to opet piturala trbušnjake? I ne samo da je to veliki hir kod žena, nego sad je postalo i kod muškaraca. Muškarci su počeli mazat svoje tijelo i konturirati. Ja ne znam, prvo imaš neku boju, staviš, pa onda premaz, pa onda puder, pa onda dobiješ šamar, onda dobiješ šaku u glavu, onda ti oduzmu tvoju mušku karticu, ti više nisi muškarac, ti si stavio tu puder na ovo, majko, kam ovaj svijet ide, ja ću se ubiti. I na kraju toga je on bio jako ponosan, ko D'Angelo, kad stavi sad D'Angelo, za one koji ne znaju, znači ovo je D'Angelo, jedan od najpoznatijih spotova na koji su žene bile kao oni, kao i frajer cijelo vrijeme gleda sam sebe, kao tipa, Isuse, što sam ja dobar. Znači, ja bi sam sebe. Jer se vama ovo sviđa? Jer meni je ovo jebeno. Naravno, tu sad šminku treba saprat sa sebe. Vraćamo se isto na Kineze. Jer Kinezi su napravili najrasističniju reklamu koja ikad postoji na svijetu. Frajer crnac dolazi. Znaš kad imaš problem sa svojim crncem? Ne mogu reći svoj crnac. Nije moj crnac. Znate kad imate svog Afroamerikanca, što je ova žena koju svaka dobra žena napravila. Vidi kako si mi prljav. Nego je bacila veš mašinu i izašao je Kinez van. Dakle, sredili ste se za ljeto. Ono što trebate napraviti sada je odabrati lokaciju gdje ćete. Naprimjer, ovaj frajer je u vulkan otišao. Frajer je genijalan. Frajer je uzeo sve svoje stvari, otišao je negdje na Filipine, na mjesto koje vam piše gore na karti. I onda je otišao tamo sa helikopterom. Ma baš me briga. Otišao je sa helikopterom tamo u vulkan i onda je gledao vulkan.
Ja mu zavidim što je došao na vulkan, ali frajer to nije iskoristio kako treba. Znači, kad dođeš na vulkan, onda prvo baciš nešto da vidiš kako gori, pobacaš sve tamo, znaš, kantice, smeće, vidi ovo, vidi cipela kako gori, okreneš janje, napraviš roštilj za ekipu, malo je vruće, hoćemo se malo ubaciti, znači da se rasladimo. Ne, picigin na vulkanu ne odobravam. Znači, bilo je svjetsko prvenstvo na vulkanu u Piciginu i dva natjecatelja su poginula, naš dragi Terminator i Anakin. Anakin, bog. You were the chosen one! You were the chosen one! Trebao si nas dovesti u finale. Senzacija tjedna kojom smo se oduševili je Dida koji ne odustaje. Znate ono kad jako naporno radite i jednostavno želite nešto popiti, ali morate dovršiti rad do kraja i onda mu dodate senzaciju i super mi je kako bio kao, ma ne mogu vjerovat, znaš kao, boca je kriva, nije on nego ne mogu vjerovat. Iako, ovo nemoj namontirati Vedrane jer možete gledati svakako na kameri. Neško Kajtaz iz Bosne ima svoju super moć. On vodu traži s autom, znači prolazi s autom, ne znam šta i kako, neće ni meni da to otkrije. Sa starom dvojkom provoza se terenom i označi mjesto za bušenje bunara. Dakle, frajer otkriva vodu golfom. Ovo je video star, 2 godine, ali mi smo tek saznali za ovo. Pozdrav Neško. Mi se moramo naći s sobom, ja želim otkriti vodu u golfu. U jednom trenutku čovjek kaže ovo. Ja sam mislio da on to nešto vraća ovoga, tamo, vamo, jok, s autom, jednostavno s autom. I svi su nevjerici, niko ne zna. Znači, frajer se vozi okolo u golfu i nalazi vodu, dok drugi to rade sa rašljama i ostalim stvarima. Ne znam s čim se nalazi voda. Ja je nalazim tako da dođem do špine i kažem, evo, našao sam vodu. Ili kupim vodu. Ili padne kiša. Iako su još uvijek mnogi sumnjičavi u Neskine metode traganja za podzemnim vodama, on i dalje napreduje i širi svoj biznis. Ako ne nađem vodu, nisu mi dužni ništa da mi isplati. Ako nađem, normalno da plati. Čuli smo za Neska da ima neke svoje sprave, kompjutere, šta ima, ne znam. Ne kompjutere. Znači ono, cijeli golf. To ti je golf stari. Ne možeš sa BMW-om naći vodu. S golfom, dvojkom. Pozdrav Nešku, najtalentiranijem i najčudnijem Bosancu sa super moćima. On bi bio super u nekom Marvel Avengersima kad su svi žedni i on ulazi s dvojkom kao, znaš kao, ko je žedan? Ajme opet, čekaj, ide desno je tu. That's the best you can do! This is the best I can do. Škola sad završava i znam da me je teško. Sad zamislite kako je klincima u Kini koji 1 kilometar moraju nadmorske visine preći, mislim da je 4 kilometra sve ukupno da bi se popeli do svoje škole. Najmlađi Kinez koji se penje ima 6 godina. Znači to je dosta težak odlazak u školu. Ja ih potpuno shvaćam kad kaže kao mama meni se danas ne da u školu, meni se nikad... Znači ja ne bi zna pisati da sam tamo. Najgore je kad padneš u toj školi. Planinu. Kako bilo u školi? Pao sam. I slomio sam kralježnicu. Imam jednostavno rješenje za vas Kineze. Napravite školu dole. Evo ga, spasio sam Kinu. I to bi bilo to od senzacije. Gledali ste najbolji i najgore od interneta, kliknite ovdje za subscribe, hvala. Šuti, nek se subscribe-aju. Kliknite ovdje za prošlu epizodu i za nešto što uvijek zaboravim što ću reći. I to bi bilo to, reži. Novak, nadam se da se ne ljutiš. Sve okej, jesi zadovoljan emisijom? Mislim da su svi svesni da je ovo jedna od najvećih tragedija koja je epskih, vanserijskih razmera zadesila naše zemlje. Hvala Novak, kad te Novak voli.